kuvugana nawe ndakomeza nk'umuntu tugira na telefone reka kunyikawusha amagambo numvishe uvuga ni ukuri cyangwa ndimo kuroba mwana wacu umvise papa haramajambo binde n'umujye wajya gusanze nakuze amajambo y'abaki mwana wanje papa reka nkubwize ukuri guhera uyu munsi iyi saha uyu munota ibyanjye na Jamil oya umviriza mwana ndagusabye ibyawe na Jamil bigira bishike ku musozo bigira bigende neza ndakurahiriye mwana wanje biko biragenda neza nta kintu na kimwe kigo kirononekara bimeze neza kumbi niwe wabaye impamvu yo kugira ngo bajamire ab'imfubyi ababyeyi mwabaye gute tutagira n'imitima ubaka kanya n'inkange baje bakakwica ngasigara ndi njyenyine nakiyumva gute imitima bimeze gute nta kintu kimwe ntumvishe papa byose nabyumvishe guhera uyu munsi imigambi yawe yongeye nyivuyemo kandi nkumva ko Sonia hari wamuriye n'urwara njye tuza n'ukuri tuza ndakwemereye kandi ivyo uravuga wabikuye he ninjye bikubwiye se uri umubyeyi mubi ntabwo ari kuri telefone no myaka tubanye mwana wanje urabona ko hari icyo urabona kibi nakoze tuza mwana wanje nta kintu na kimwe ntumvishe reka amajambo reka kugeza aka kanya ntabwo njye ibintu byabo ntibirimo kandi ubwo bwicanyi uzajya hanze papa mba nkubwira ikintu kimwe ibyawe birandenze ntabwo ushaka kongera no kumva n'ikintu cyane kimwe ugakomeza unyoshanyisha ngo njye kuba umukazana we uriya mukecuru uriya nawe umukazana we uko yishe umugabo njye yandangiza mu munota umwe nta mutima afite mba nkubwire ntabwo nkeneye no kumva n'ikintu cyawe n'ikintu na kimwe umubyeyi mzee umviriza ibintu byose nabihejeje sivyo je nabihejeje byose abantu nabarungitse gusa je nashemba ndahava kugira ngo nihagira ikibazo sinze kuboneka oya nta kibazo mzee nta kibazo je nashize kuri target umusoro umwe w'umusonga abandi bari ku gicungo bariko baracunga ko atakibazo kiza kuhaba kindi oya nyizera vrema je nagiye kurekora ko bino bintu ari ibintu umuntu akora kugira ngo aje behind yihishe inyuma y'ikintu nihagira ibiza kuba babafashe bagira twe nibo tumenya ngo je bamfashe byoca bizana ikibazo kuko je byo ngo babaza ati wewe wavuye wazananye he muzee we tuza je ndakubwije ukuri yuko uyu Sonia uri kurarondera mu minota itarenga 10 ndaguhamagara ndakubwira ati Sonia rest in peace. Andres, utware gahoro si kamini gaho iyo byose ndiko mbona byose ndiko numva iyo tuko twamura Sonia ni wowe uri gihemu Jamil pause you betray me betray me no Jamil ni family nijyo twakiye byose nijyo naguhaye byose nakugize no mwende wacu nagufashe umugenzi w'ukuri bwa bundi wakabaye injyajya wakabaye umuhimu come on ngira ko ndarota mbwira ko ndiko ndarota tuza basi kwanza ndagusigure tuza ndagusigure basi tuza ndagusigure basi kumbonye basi bitarana basi ndakubwiza ukuri byose umva kute ukumva mutyo ngire sube yafu ugira mahoro kabiri ushite mu rwego rwo kwica abantu gusa nanjye kubera amahera not money only bro nanjye ndiko natabara ubuzima bwanjye ibi byose nabitewe na family yawe harimo kandi n'umukunzi wawe Kisra sivyo basavye kubikora banza ndabyaha mukunzi wanje Kisra n'umukunzi wanje wewe nuzi byose okay calm down sivyo kamini sinarinzi yuko ushobora guhemuka gushika kuri ubwo kwezi sinarinzi ko ushobora kuba mpemuke ndamuka gushika kuri ubwo kwezi kwemera udufaranga I'm sorry bro baguhaye ngahe ushobora kugura ubucuti bwanjye nawe nibyo twaciyemo niba twakimuje nawe
amafavors nagukoreye urahise uremeye kubishyira muri puberi bro. So just because of money udufaranga uragurishije ubuntu bwawe bro. I'm sorry, nari gutabara ubuzima bwanje man. Wari ubuziki ngiko umaze kusaba jenga kikwima mwiri kintu kimwe gusa bambwiye ko ntabana wari umaze kusaba jenga kikwima bambwiye ko nakoze ibyabo bonyica nanje sibyo urabeshe really kubera itama ryawe. I'm sorry bro. Nacho I'm sorry bro. Please just wakoze nakwinginze bro mbabari ngambe nakoshereje man. You wangiri ujaje umunsi wa mbere naguhaye kadukorere Sonia hari aho sineko ndakoreshwa tawe yuko urukura memukira niyo mpamvu bwa kabiri atacha kubwiye wigize yuko uri ncabwenge wamishije yuko nyanga ndaguhisha yuko ndabizi. Jamil sindakwanka Jamil, please I'm sorry. Kamil ndakubonye n'umbonye kuva uno munsi uzufata ko je nawe turabansi. No bro please fata yuko je nawe tutigeze n'umunsi barimo tuvugana n'ikintu kimwe hanagura byose man. Nanye ndumuntu urumwicanyi. Jamil I'm sorry. Sara. Wano gato. Nshaka kupata. Ndikira kwa yambaje mama. Sinaji. Sasa chukua. Abisha nagwati. Bushira ibintu yagiye kumbwira kuva nakamwe kari bukanda nzi jambo yagiye kumbwira mbwira ko nyanka cyane bugambira biki ubwo niho baramenye byaba dufitanye je nawe buri ko atanu mu babwiye umuntu umwe nawe uyu mudamu ntazira mubwiye wowe fishobora Jero mbona kuri nimba byo vuze ntacho mama kwanza busha ntitugira turi mayaga yara yino mudamu basi uwo mudamu yazanira uburofa bwiwe mugaje sishaka kumenya ibanga rero ndimwe abanga ndakugenda ari mize mbagare mize sinigenda ricira no logic urabizi neza ko atanaho wayiguye nta n'umwe Batufite ntabwo cyagenze bite busha yaje arira ambera ashavuye abwira kwa nyanka ndakwanga nagerageje uburyo bwose tuvugana ndamubaza iki mpamvu amugiye guconga kandi urabizi neza igihe tumayenga nta musi numwe rigambye cyangwa ko ninjye ko waravuze akarabime akaba niyo mpamvu ariko nishobora mpamvu jya kumenya ibanga karigira erega abangurira komeye Mwari mwana jigwe mene umutwe sishobora ahubwo rengera ahandi bariza ahandi muga kuri jengo ya sawa ni wigiye umwana ari ibiki mwanje ari ibiki ko ngiye kumubura ndamubona ubu Sara gokwe wakuze nuku kuki wari utandamuki Sayi hari bishasha mara wowe amanya bishasha imisi ega twese turabakoze ugomba wonda musasha Nisa Birakonza bya Numva nezerewe kandi birenze ngomba rero uzire iryo banga mufitiranire na mabuja nibanganya bati iryo banga rizokumena umutwe nibanganya bati amukigira ngo je ndumunyarusa kukumba ho yicariye amabanga ngaha wowe umvise Tendo mvuze rumvise
nta na kimwe gihari wajyana amabuye twahurira kure iryo banga rizokumena umutwe ntibanganya bati umuriro rwamo wewe nzahumva kontrere wowe wumvise n'indi kasha byose je nabyumvise iryo banga wicaye ko ngaha n'abana ntabwo umwasha mabuja duhuye ku kazi tugafana amahera yiwanje akazi kiwiwe nta kindi ibaza mugema ko muraganira je sinabikudirisha nibaza ko sinakumvise ibyo wavuze byose baza ko sinabyumvise kandi ure ku rusaku wowe nawe ujya urusaku bw'iwawe uzokumenya inda jewe iryamira je nirira nimirira ntizokumva hanze ebyo numvise mubi iryo banga bitagutabuye umuntu akazi kawe genda yakora agomba kukubwira ntatanze intebe yumvise ibyo numvise je nabyumvise eko mugende mugarige izondonderaje eka kumena amatwi sha genda uryame